Evo nas u štandu Huawei-a, pred nama je njihov najnoviji Ascend G6 vodeći telefon. Izvinjamo se i zbog osvjetljenja i zbog ove količine bele boje koje uzrokuju ovaj flickering sound. Evo ga, to je taj telefon. Evo kako izgleda u praksi. Huawei Ascend G6. Naslednik P6 modela koji na benchmarku svojevremeno dobio priznanje našeg sajta kao jedan od najsolidnijih mobilnih telefona. Što se tiče ovog telefona, on nema prevelikih ambicija u pogledu visoke klase, što je možda čak i prijatna promjena, već se radi o telefonu srednje klase. 4,5 inča QHD ekran, 960x540 piksela, izuzetno lagan, lako u ruci, odlično leži. 8 megapiksela kamera sa autofokusom, procesor 4 na 1,2 GHz.